Na Serevou and a VTFM with Bounty Strong. Pinakagona sa laga kamera ko VTFM 92.2 FM kami dangay kachibe kenda nonda yauwa tu ni rongo Serevou. And wina damo na kina ni vito ko chuko kina na company ngona Paradise Beverages with Bounty Strong and mbongi binaga ni kuwa. Ro na mbongi isa may patangi tekitukina may voqavoutaki tukina na nonda Serevou and may beroto na maserengo na way kata bure and dela ni nukubula na adani serengo na bela na nona bela endua na tambu sakani na bela na nona sa sanga ni roni tarbi ko rachuko na buni ngano nilmana en nona nanuma na nona ndalomani bunga saran lene vanua era tale takachuko na serengo en vida na bongi sawati ngo yo toti ni bongi nikua me voqavoutaki tale kina bekenda na non me nonda Serevou ya na tomo roto ni lolo na we kata bure en dela ni nukubula na bela oni sana ni misoni kina vei mes na salu mori tu nei wai koro ni bole binaka tau mai Sherwood Park mai Alberta mai Canada kena go men nomuni o mbinga vei turanga tau rate mori tu na wai koro
Na Serevou en VTFM with Bounty Strong. Ito tako nandomo ni sere may beroto ni lala na kata bure en dela ni nukubula na vela may abonga vo tekitali tu weekend na mbongi bina ni kuwa na bina kina company go na Paradise Beverages with Bounty Strong na buri non ratobe to ko tu weekend na mbongi bina ni ko na makatal tu mai na buri po tataro etiko membola tane kena winitaki na vana kena Bounty ndona na mu risben ndona na mu singile chini Bounty wa kena ndotela na mu na ioro ni ulu kwa mesa na winitaki ni mataka mona kanga mona dakaba so mo menataro se turanga ni bei na turanga lulu ni vei-matasere ngo na wai kata bure endela ni nukubula bital ngama kin munamba na roku ni post e baro tagi chukeni weekenda na mbongi vinaka nikua yo sabambola rana macungai ni mes na salu mbula binaka tau bakin we mori tui no way koroni mbula binaka tau mai Serevou park mai Alberta mai Canada es yavi mai wai ni mbula binaka mai dronivi mai raki mai ra sala ura bakavonu mbula binaka tau mai rani mbulu lambasa ndo mbula binaka Wakakin na be pambola taltungan pambola tani be sala vura bakabon bole binaka tamasiri bakalolo ni bole binaka isa bole binaka ita ni lumis kya badindo talana na lulumis badi game ko be tamasi bakalolo kimo misa may mati talibi kem nimen Tomsi boleh bilang Tomsi. Kaci. Ilai turanga isa boleh bilang na kampani ni Yandra ni Ashil and Douglas Pharmacy ke toka do boleh bilang kai. Berada kaci boleh bilang tahu bakin abe Luciane Raida isa malom boleh bilang ni mengani kina gori laudala bei ve mbera ndur malabu unise sina betadini tala toka ndigitaki ke miliame cheli ateri ata momole wow dombole binaka na lebu nei lebu mai yakui lau mai nandi magene ni mangane sertara bangori bilikesa bolau ke salanga ngori isa wambinga be kosista na bana bana sema chukuma na mbonga ni emele wambale Remi Meli ateda point kuka Melbourne dombole binaka Miriam Mandela boleh binaka mai imbenga seme batulele boleh binaka ama na boleh binaka sema chukuma na mbongi ni kwa Luciane Raida don boleh binaka mina ni mengani kina wabimbinga kibe ya Peter Raibini don boleh binaka ndi lu gali korosa malombula kalau isa dendenge rontal tukoyanu ana sangio bakabua don boleh binaka weka gina ni mengani kina ngori ebe kemdonga na matubale na bakabua endela kando don boleh binaka City Jeff don boleh binaka mena ni mengani kina ngori verato na kemba tikunga ngori be kausete chonembu veni sada luke sake yako sti ngonga I nambuloko wuya maimbu don boleh binaka Jais ratu ni boleh binaka wakina be ulu soba ralulu ni boleh binaka mai watu tabui mai tabua don boleh binaka kuli isa boleh binaka mai nanduri maduata o sala ju boye ke peche don boleh binaka wei sia ber nandau don boleh binaka mai sai nai itipita salalo matal tunga ni beke mndou wanu ni binaka ngara bitabi mai senagori
Laisa ndau. Oh, mula binaka. Babi nandalo sa matua. E mori tui na wai koro. Dombola binaka. Mena ni mani vei chone a rokombivi. Peter Hughes. E roni wangai tina yau. Wangai tina yau. Ke ilia sa wanga tambu e albata Canada. Dombola binaka. O bambola tanto kani kor bikele o wakaruru dombola binaka na sema tal changama na mbogi binani kuwa ni mingani kira gor leli kor mai batule le kor wa mimbinga berto na matangali sembo dombola binaka yo ria bambola changani kibe iri nale songeta watu kalo lebuka obalau mai be na lube na ile serenia isa mbola binaka mas nga kemdo na biyo kali chimbaga kay Aaron irinale songeta turanga ni kandabu kito winga na mochukana ni tumbosi chuko webmaster ni company ngona communications Fiji limited zek rek ni mbula binata vingu wani ni binata ni bikemni akira bitinai mamaji fabi do mbula binamina ni mangani kina goria na barrogo tinga mengori mebuda ni serua be sereana motea eliki meli maria seini mili samu waisake abo ke alesi salakula do mbula binaka wani ni binata tunga ni bikemdo Emile wambale ni mbole binaka bani ni binata tuka ni bekem ni en mbogi ndai mena ni meni kin bisai ni mili tapanga bendigo mi Melbourne mo jinaudi e mata mbole binaka mena ni mengani kin na muni rendi ni vale mai bi komba i vole lebu nga mo jinaudi mai Hawke's Bay mai Hastings do mbole binaka tinai kini en sala do mbole binaka wakina bi AC nambau dhola bina na sere lemba ngango isa dombola bina bulo Luciana ni bole binaka wale ni bina tal 20 weekend ya nambogi dindai gai namakama na nanda botataro etiko somo mai na nomotiko aroni me muna vana ken na bounty dona singeleti dona risben ken dona en ben